دما خوش ببینرین هیجا ایرو دوی تیرمه 2024 روژا سه بویا رو گشتن هری سرکی و هری بالکش همین لسر راستا هرمی و همجی یه لسر راستا جهان رودانه مجوره پیشکش بکن لوا که هر تم دست پیکه چند سرنوچین بیلان چواب خواه پیشاندانی لحرمین داگرگیری گراند و هفت که سادنه کشتن بیتری 40 جی بریندارن. مجلس سوریه دموکراتیک مسدی پشتوانی خواه پیشاندنان که رو گوت شام و انقره لسر خلکی سوریه بازاران دیکن. کجه که او یعنی که ادعایم ببینگه ین سنریو پده که او عراقی یا تکلداری شواتین لباشوری کردستانی دروان. هپگی بیلانچو ما هزران اشکره که رو راگاند کد 185 چالکیان ده 46 لشکرین دولت ترکیه داگیر کر خاتنه کشتن. بلی بینرین هجاف سرنوچین مبون اون هاجی امی برفره یا بلتنا خویا ساعت هفتان جواره پیشکش بکن نو چامه یکمین هر جاره کدن تکیلداری حریمین کم دولت ترکی لخاک سوریه داگیر کن او آلوزین لوان حریمان درکتیه پیش دوه و همان بیشین لگلک حریمین باکور سوریه کجالی دولت ترکیه و خاتنه داگیر کرن خلق سوریه داکتنه قادان او هلوسته لدیش پولیتیکین دولت ترکیه قرکر نشان دادن ده چالکیین کود نوابان دروژان ده پیک خاتنه حتی نها دی گوتن هفت کس خاتنه کشتن و بیتری 40 جی بریندارن. ایدی خلکین لحرمین داگرکری روی راستی دولت ترک دبینن. خواه پیشاندانان لبابی دست بیکر لشازده دورین جدا بلاو بو. اف دروژن گل لدیج ارتش ترک لقادانن. يلا ولك يلا ولك لحمود درین سینورین هرمین دبن داگرکریه ده آلین ترکیه و پوسترین اردوغان هاتن داخستن و شوتاندن. کامیونین جی ترکیه در باسی هرمین داگرکری بون عربین لشکرین ترک و وسایتین جمارا ترکی لسر بون هاتن شوتاندن. لچارخاریا الکافینا عزازی آلا دولتا ترکا لسر بلوکان به بویاغی هاته گرتن. لناوندین باجار و باجاروکان باراگهین دولتا ترک لهند دوران جهرمی دناوبرا خو پیشاندیران و ارتشا ترک ده شر درکت ده انجامی ده کشتی و بریندار هنه. لگوری چاودریا مافین مروان آسوری حتی نها 7 کس هاتنه کشتن 20 جی بریندار بونه. هر وها لگوری دزگین خوجیهی جمارا برینداران 40 درباز کریه. 8 جوان جی سیویلن. Biz Suriye Milli Ordusu olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanındayız. Ve bazı silahlı gruplar... هم وقتی وی بشک جچتین دولت ترک به زمان ترکی داخویانی دان پشتوانی خویا بر رژیم انقره راگهاندن. بیکو راستیا هی ببینن اف خو پیشاندن گل به هلوستا تاکه کسی و گریدان. دولت ترک همود درین خوین سینور این به سوریه را گرتن. خطین اینترنتی ین کو دولت ترک لحرمین داگرکری دانی بون هاتن خود کرن. ولی بینرین هجا هر تفجیر اجواق دموکراتیک تف دمیجی دیار کر کو یکتیا گل سوریه تکانه ریا تکبرنا پلانین دولت ترک آقر کرم. تف دمی درباری خواه پیشاندن گل ینده هرمین داگرکری ده داقرینی اکدام. تف دمی دیار کر کو دولت ترک داگرکر هول دل سر حساب فدکارین گل سوریه خواه نیزی شامی بکه و کد دولت ترک داگرکر و حکمت ویا فاشیست اراده گل سوریه جبو پیک آن آرمانجین خوین سیاسی آبوری او داگرکریه بکارانی. هر وها دیار کر کو یکیتیا گل سوریه ریا یکانه یا پیک آنینا عدالت جواکی پارستانا نرخین اجتماعی او تکبرنا پلانین داگرکریه. داویه ده بانک لتواهی هزین جواکی ین اجتماعی سوریه کر کو جه هر دمی بهتر هفگردنا خواهورد بکن اولدشی
پولیتیکین قریش یین دولتا ترکا داگیر کر رابن. مجلس سوریه دموکراتیک مسیجی درباره گشتنین لباکوری سوریه نزدیکبونا حکومت اردوغان او یا حکومت شامی هر وها خواپیشاندنین لپاریزگاه سویدای داخلونیک به رای گشتره پار وکر وها گوت خواپیشاندنین لسویدای او باکوری سوریه راوانا او دوی داخوازا ولاتیان وره بیستن نزدیکبونا حکومت اردوغان او حکومت شامی لسر حسابی گل سوریه. مجلس سوریه دموکراتیک مسیده درباره گشتانین داوین لسوریه داخویانی یک برای گشتیر پاروکرم. مسیده داخویانی خود دیار کر که آرمانجا خو پیشاندانین لپارزگاه سویدایه و ین لباکور سوریه لدار دیکوین یک اوه که جزوردارین هی خلاص ببن او ها دوماند. ام تبلی داخوازن خو پیشانداران دبن او دستک ددنوان. دوی هزین سیاسیین سوری که دو هولدان خو بکن یک و خودی لداخواز سوریهیان درکوین. هر وها مسیده بالکشان سر خو پیشاندارن لباکور سوریه و گوت که داخواز و هیوین سوریهیان جعالی حکومت شامی و ترکیه و تی بازار کرن و ابتشتانین زمان. هولدان ترکیه ین آسایی کرنا تکلیان لگل حکومت شامی لسر حساب گلین سوریهیم. دولت ترک سوریان وکه سوتمنی جبو بکار آنینا برجواندی خو بکارتینم. تره و حرمت ناد قربانی که جبو آزادی و رومتا خوام. دروشمین سرهلدان لسویدا اطلبو هرمین داگرکریا ترک لسر همان آرمانج و دروشمیان لحف دجبن. ام وکه مجلس سوریه دموکراتیک مسیده وان خو پیشانداران سلاف دکن و آرمان جودا خوازن وان یین روا وکه پیوندیه که جه تکوشین و چالاکیا میا سیاسی رد نرخینن. مسیده داویا داخویانیا خود بانک لحزین سیاسیین سوریه کرکو لنبری چارنوسا گل و پیشروجا سوریه برپرسیار بن. هر وها داخوازا کنفرانس که نشتمانی یا برپره کرکو همو سوری لی بجیون و چارنوسا خود دوروی برجواندین در به گوتو بیش بکن. بله بازارین لسر خوینا گل سوریه هم لآستانه و جارک ادن ورنگراندن آنگوان بشین سروکی دولت ترکیه قرکر سروکی حکمت فاشیست یا دولت ترکیه اردوان او سروکی روسیه ولادیمیر پوتین و جارک ادن لآستانه ی ورن لگل هف هم وقتی که روسیه دخوازه دنابرا انقره او شامی ده نزیک بونه چه ببم لحتی نهاجم لگوری دلی انقره ی اف یک بیک نهاتیه او تی چاوری کرن که جارک ادن بازار که قریش شال سر ماسین آستانه یجبو خلک سوریه بگراند. سروکومار ترکیه رجب طایب اردوغان و سروک دولت روسیه ولادیمیر پوتین ده لآستانه هفدیتینه بکن. ده پایین ده هفدیتینه ده به طایبتی ربشا سوریه شر اوکراین لگلک مجاران گوتو بیش بکن. سروکین دولت و حکومت ریخستنا هفکاریا شانگایی کو ترکیه شریکی وی دیالوگیه وی دناوبرا سه چاره تیرمه هده لکازاکستانی بجوین. هر وها تی پایین کو ده چارچوه جوینه ده اردوغان و پوتین هفدیتینه کی دوالی پیک بینن. بریا نهاجی وزیر کارین در وی ترکیه حاکان فیدان ده دهی حاضرانی ده لموسکوی جعالی پوتین و هات پیشوازی کرن. ده هفدیتنا فیدان و پوتین ده یکم جار جعالی پوتین و هاتو براگاندن کو ده لآستانه اردوغان را بجوین. اردوغان جارا اول ده 15 و 16 ایلونا ده 2022 دیان ده بشتار جیوینا تشکیلات هفکاری شانگایی یا کو وک شانگایی پینجیتی بناو کرن بو. اردوغان پشتی آستانه وی بچه آذربایجانه و بشتار جیوینا نفرمیا سروکین دولتان این ریقصنا دولتین ترکی و دو 5 و 6 ترمه دل شوشای بیل دارخستن ببه. د جوینه ده و میجارین وکی شادنا غازا غزره یا جبور جواب بریا ترکیه زیده کرنا فعالیتین بازرگانیه و گاوین نورمالیزه کرنا هرمه پیشتی اپراسیون دیمینا قره‌باغی ور نیقاش کرن. هر وها یک جه میجارین کو تی پاین اردوغان و پوتین گوت بیش بکن جی میجارا سوریه کو به داخویانین وان روژن داوی دیسا گرم بویه.
Di pêvajiya normalizasyona ku di navbera Tirkiye û Sûriyê de dest pê kir de pêşî di navbera istixbaratê piştre jî saziyên dinên dewletê de heta niha pêşketinekê bilez û mezin pêk nehatiye. Lê belê di van rojên dawî de peyama Beşar Esed di hevdîtina xwe ya bi nûnerê taybetê Putin, Alexander Lavrentiev re piştre jî daxuyaniyên germ ên Erdogan ev mijar carek din anî rojevê. بلی نوانده راگهاندن یا هیزن سوریه دموکراتیک قصدی به داخلینیه که ناسنامه شروان خو الاشقر الادلبی اشکره کر او جمال باتا شهید رژیم سرساقی خواست. نوانده راگهاندن یا هیزن سوریه دموکراتیک قصدی لسر شهادتا شروان خو داخلینیک نویسکی وشاند. نوانده دیار کر که شروان وان ده انجاما تقینا ماینه که ده شهید بویه. قصدی داخلیا کرن که شهید اشقر لحرمین چته او هیزن Türkiye ya dagirker o terörü berxwadana ke mezin nişanda. Dawiye de sersaxî ji malbata şehîd eşqere hate xwestin û soza domanduna doza şehîdandan. Li gorî navendê nasnameya şehîd wiha ye. Yusuf el Ebed binasnav el eşqer el Idlibê li Idlibê ji dayîk bûye. Sihê hezîrana 2024 li Minbicê şehîd bûye. بله هر لدیجی ادعای کو تکیلداری هم کجکی تکیلداری پکی و هم جی تکیلداری یعنی که کجکی او یعنی که داخلین تون درکتن تکیلداری وی که دسپیک کجکی گوت اف داخلین کو جالیه هم پدکی و هم جی عراقی و حاتیه داین راست داخلین کو جالیه دولت ترکیه و تینه داین اوج عراقی خواست کو جویه که دور بکه و او برپرسین سرکه یه وان سوجین کو تومتین وان حی اشکره بکه یعنی که جیم دبیجه پدکش بو باشخصنا هلبجارتنا پارلمنتوی یا باشوری کردستانی وان پروپاگانده اندیکه او دوی کسک گوهل وان ادعا و سناریو انجیم نگیره. لديجي ادعاء نراست ين حكومة عراقي و پدكي جكجكي و ينكي برسوكي توندهات. پدکه و حکومت عراقی هول دادن سوجین کومی نجات پرستین کو ترکیه پاراستنا واندگه بخستوی پککی في مدينة الصدر والباب الشرقي والشورجة ومناطق أخرى. اف یک جی جداخویانیا بردف که وزارت کارین هندری عراقی مقداد مرعی و ریو بریگشتی دیوانا وزارت کارین هندری باشور کردستانی هیمن میرانی و اشکره بو. دەستگەیشتن بەو تاوانکارانە پرۆسەیەکی هاوبەشی نێوان هەردوو حکوومەتی اتحادی و حکوومەت یاریمی کوردستان آلیان لسربوگرین شواتین کل باشور کردستان رودانه پککی سوجدار کرن. تکلداری وان ادعایان کمیته تکلین درویا کجکی داخویان یکدا. کجکی دیارگر سوجداریا وزارت هندرین یا عراقی جبلی اعتراف میتا ترک تشتکی دنینه. کجکی وها گوت. ددمکی وها حساس ده ji wezarata navxweya Iraqê ev daxuyaniya ecêb hat. Em vê daxuyanî red dikin û şermezar dikin. Divê tekoşîna hêzên me ji bo parastina Iraqê li hember Daişê kiriye nê jibîrkirin. Bahaman away yenekê jî bertek nîşanî iddiayên tamambarkirina li ser wê têne kirin da. پێنجمان زۆر پێنجمان ئیش بکەین 4 ساڵ سەرحەد بکەین و دەبێت تەنێری بردفکە یەنەکێ سادی ئەحمەد پیرا دداخویانیا چەپەمەنیێدا کریارên پەدەکێ بکرێتیک بناف kir wiha got. Ev curên tometbarîn kirêt yên bi vî rengî ji bo paşxistina hilbijartinên Parlamentoya Herêma Başûrê Kurdistanê ne. Pedekê mijara şewitandina sûk û bazaran ji xwe re vegerandiya propagandaya hilbijartinê. Balkêşe ev senaryoya pedekê û Iraqê di demekî wiha da hatiye amadekirin ku koma netewperesta bi ser Tirkiye ve berpirsiyartiya bûyerên şewatê girtibûn ser xwe. Tevî vêyekê jî hikûmeta Iraqê û hikûmeta Dembihûriya Başûrê Kurdistanê jî wê demê daxuyaniyek nedabûn. Ji ber vê komîteya têkiliyên derveya kecekê diyar kir iddiayên ku dibêjin wan sûk û bazarên gel şewitandine
بێبەختیەکە ku ji aqil dûr e û evbanî kir. Em bang li hikûmeta Iraqê û Wezareta Navxweyiya Iraqê dikin, li van îdayên nerast dûr bisekinin, berpirsên rast eşkere bikin. Her wiha em bang li gelê Iraqê û Başirê Kurdistanê dikin, li hemberî van dere wan helwesta xwe ya pêwîst nîşan bidin û li dijî kiryar û axaftinên ku êrişên dagirkeriya Tirk rewa dikin tê bikoşin. Berdevke yenekê Sadî Ehmed Pîra jî diyar kir ku pedeke ji bo paşxistina hilbijartinê pirsgirêk û aloziyan derdixe lewma divê kes guh nede van dere wan. پدک و عراق دبن ناوی هیزین سنور ده چتین داعشی لحرما آمیدی به جه کریه بردفکه یعنی که صدی احمد پیرا گوت به بلگه بیتری 300 داعشی لحرما برواری بالا به جه کرنه. احمد پیرا راگاند کو بیتری 300 چتین داعشی لحرمین برواری بالا به جه کرنه و گوت تومتبارین وانین جبر پاشخواستنا هلبجارتنا پارلمانتویا حریما کردستانی نه جبر کو پدکه جوی هلبجارتنی ده ترسه. سادی احمد پیره دو داخلینه که چاپمنیه تکیلداری تومتبارین وزارت کاری هندرین حریما باشوری کردستانی و عراقی دارخست. پیره لور بالچانسر هیزین بناوی عراقی لانین پیشبری گریلا هاتنه بجه کرن و افاقاهی دا. اگر ام بخوازم به لدو مسئله و بچن اوی هیزین کون ها لحرما بروارا بالاتینه بجه کرن بیتری 300 کس جوان اندامین داعشین برینه. بردفکی یعنی که دازانین کو دستی وان ده بلگین لسر وان کسان هیا او کی بخوازه دکاره بوان رجی پاربه بکن. بله هر پدکه پولیتیکاین دولت ترکیه قرکر پیک دینه گلی کرد بربه مترسیه که شهر نافخوایی و دبه نمازه جوانین کج روش آوائین لباشوری کردستان دمینن بری وانددن انین شهرین لهمبری گریلایان سرک و روسپین اشرین کرد لحرما جزیر روش آوای کردستانی بانک لجوانین روش آوائین ده نوا پیشمرگین روش دکرن او کنین لیستوکا وان پولیتیکاین پدکی. ام سرک و روسپین اشرین کرد این هرما جزیره آروجاوای کردستانی یکیتی و پارتی چکا هری بهزه گوامه گله کرد لهمبری مترسی و ایرشکاری دجمن بپارزن. به وی پیام سرک و روسپین عشیرین کرد لهرما جزیره آروجاوا بالکشاندن سر پولیتیکای دولت ترکیه درخستنا شرکی براکوژی یه نافبرا کردان. دداخیانی چپمنی القامش لوحات داین و ها هات گوتن. لباشر کردستان لدیج گلی مالی ستوکک مزند مریت دیه. مخابن پدکی و مالباتا برزانی خدمت وان ایریشن داگرکریه دکن و دبن شرکی لیستوکا قرکرنا کردان به دست کردان. هر شری نافخوایی د نافبرا براین کرده تنی د خدمت دجمنین مدیه. دیسا هنک جوانین ما ین روجاوایی جی دبن نرینا هن هزان ده بالکشاندن سر شاندنا جوان روجاوا ین لقادن گریلا و ها دوماندن. پدکی جوانین کرد ین روجاوایی ین دناوا کما پیشمرگین روش ده دبه هرمن زاب متینا و آواشین و لهمبری گریلا واندخن آواشر. گریلا شرف و رومت آمیه. خودی درکتنا لگریلا ارکا هری لپیش آهمو کردانه. شرکرنا لهمبری گریلا ایخانتا هری مزنه لدیجی گلیمه. ام بانگ لجوانین خواه دکن کو وگرن سر آخوا خواه اف بانگ لجوانان هاتا کرن. جبیر نکن و انجی کوی داره هاتنه و نکهون خزمتا لیستوکن دجمن. دجمن دخوازه کردان به دست کردان بده کشتن. هر کی بکه به خزمتا وی پلانه او دناوا ایخانتا که دیروکی دیه. دبه کس نه به پرچک جوان لیستوکان. ام بانگ لجوان خودکن گو وگرن سر آخوا خواه لهمبری ایریشن لسر آخوا خواه پاراسنا روژاوا بکن. دولت ترکیه داگیرکر لروش آوا و باشوری کردستان با آرمانجا قرکرنا گلی کرد تفدیگره سکرتری پارتیا چپ کرد لسوریه محمد موسا جبوویه که گوت تشتا لروش آوا و باشوری کردستان رود ده همانه موسا جبو پارتیا وان راستیان این دولت ترکیه برواجی دیگه جه هنک مناکن سردمی ببیروانانی. سالية درباسوي حتى انها سرهلدانا كردي لكي جاندبري سرهلدانا كردستاني لكي جاندبري تشي ببه ويحمو هزاخا زنج بك جبو كاربه وسرهلدانا تيك ببه وبشكينا
Sekreterê Partiya Çep a Kurd li Sûriye Mihemed Musa bi van gotinan carek din rastiya polîtikayên qirkeriyên dewleta Tirk li dijî gelê Kurd bîra hin partiyên Qaş û Kurdistanî nexist. Em dibêjin li Başûrê Kurdistanê tiştê tê kirin hedef milletê Kurd e û li Rojavayê Kurdistan jî aynê hedef e û Tirkiye dixwaze yani Kurda di vücuda wan de di hebûna wan de bixwaze milletê Kurd li her devera Kurdistanî têk bibe. Tirkiye vê dixwaze berî. Mihemed Musa di bernameya îroj a televizyona me Ronahê TV de bersiva pirsên Bîrîtan Xalid da. Musa diyar kir ku dewleta Tirk li her beşekî Kurdistanê polîtikayek qirkirinê dide meşandin. Li Başûrê Kurdistanê, Rojavayê Kurdistanê, Bakurê Kurdistanê, Rojhilatê Kurdistanê her Kurdek li deverekê wextê serê xwe hilde û bibêje ez Kurdim hikûmeta Erdogan û dewleta Tirk bi tevahî wê dijî wê bisekine û wê bixwaze wê tune. Sekreterê Partiya Çep a Kurd li Sûriye helbesta dewleta Tirkiya serdema referanduma serxabûnê ya Başirê Kurdistanê jî carek din weke mînak bi bîra wan xist. مديت حتى باشوري كردستان تبتكري وعلاقات تندري حدود معين جيانه لباشوري كردستان يجي وقت او رفراندوم شيبو جار در رژیم ترکی برانبری وسکنی و بریا دنیا تبدی گوز قبولنا موسا دا زانین کو رفشا لروجاوا و باشرê Kurdistanê hemane. پلانێک ئیرۆ ترکیا دخوازم مشینە دەبن ناوێ نۆرمالکردن وەک دەبێت تەطبیع علاقاتا بڕێژیمی سووری ڕێ پشتیوان وێلات و دەمارە ئەو ژی کورد یەک جوان ئەهدافێ گە ئەردۆگان بخلاج وی پیلانی دە وی مخەتەتێ خراپ دە دخوازێ مەسەلا کوردی و دەستکەوتیە هەنن تێک بغێ تشتێ ئیرۆ باشوورێ کوردستانی چێ دەبێ نه عینەوی تشتیە گە ڕۆژئاوای کوردستان و دژی ڕێبەبەریە خۆسەر و دژی دەستکەوتیە گە سەرێ هەقا ساڵ بخوینە دەهێ حەزارێ شوهەدا جیبجی بۆ نەدخواز وێژتر نەبکە Li her min parastinê yên medyayê muhaziranê jî bi çalakiyên têr û tejiyên li dijî dagirkeriya dewleta Tirkiya qirker dewam kirin ku bi taybetî piştî bi dawîbûna muhaziranê vê carê hêzên parastina gel HPG bilançoya çalakiyên ku di muhaziranê de li dijî artêşa Tirkiya qirkeriyê ku dixwaze xaka Başûrê Kurdistanê dagir bike ku pêk anîne biraya giştira parvekir HPG di daxuniya ku parvekiriye de baweke eşkere anî ziman di nava muhaziranê de gerilan bi qasî 185 çalakî pêk anîne û di encama van çalakiyan de jî 46 leşkerên dewleta Tirkiya dagirker hatine kuştin. Hêzên parastina gel HPG têkildarî bilançoya çalakiyên xwe yên li dijî artêşa dagirkeriya Tirkiyên meha Hezêranê da xuyanî da. HPG dazanîn ku wan di meha Hezêranê de darbeyên giran li dagirkeran xistine û hadewan kere. Li Bakurê Kurdistanê ji qontarên Gilîdaxê yê herêma Serhedê heta herêma Maweya Gabarê ji Elikê heta Colemêrgê ji Wanê heta Garzanê li her derê li dijî artêşa Tirka dagirker bi rengekî bêhempa meşer kiriye. Gerîlayên Azadiya Kurdistanê li herêmên parastinê yên medyayê li dijî êrişên dagirkeriyên artêşa Tirk bênavber berxwedana xwe ya dîrokî domandiye. Hêzên me yên Kolizap, Avaşîn, Metîna, Heftînan û Xakurkê de di nava çalakiyan de ne, darbeyên giran li artêşa Tirka dagirker xistin ne. Hêzên me şeşê Hezêrana 2024 li Ezmanê Asosê balafireke bêmirov a bombebarkiriya dewleta Tirk xistin ne. Yekîneya me ya şehîd Dogan Zinar di meha Hezêranê de bi amûrên hewayî bi giştî 25 çalakî pêkanîn û darbeyên bi bandor li dagirkeran dan ne. HPG got 185 çalakî pêkanîn. Di encama van çalakiyan de 46 leşkerên Tirkiyên dagirker hatin cezakirin ne. Belê dewleta Tirkiya dagirker bi binpêkirînên hiqûqên navnetweyî û navxweyî li ser rêberogeran tecrîdeke bê hiqûqî dide meşandin parêzar Nerîman Ehmed li ser tecrîdê nirxandinkiro got dewleta Tirk CPT'yê asteng dike ku rapora xwe ya derbarê serdana İmraliyê de belav bike tecrîda ku tê meşandin bi tevahî ne hiqûqî û ne qanûnî ye. Dewleta Tirka dagirker zêdey 39 mehin nahêle parêzer û malbata rêbera biçin İmraliyê
û pêre hevdîtina asayî pêk bînin. Tecrîda li ser rêbera po bûye sedem ku gelê Kurd û tekoşerên azadî ji rewşa fizîkî û tenduristiya rêberê xwe bê agahî bimînin. Di vê derbarê de parêzer û şewîrmend Neriman Ehmed axivî û wiha got. Tecrîd ji 25 adarê ve li ser rêberê gelê Kurd û gelê azadîxwaz û bindest tê meşandin. Helbet di makezagon û qanûnên Tirkan de zulmek pir neqanûnî ye. Tenê biryara siyasiya rejima faşîst ya devleta Tirka qirker ya ji aliyê hikûmeta dijminê gelê Kurd ya AKP MHP ye. Parêzer balkişan ser serdana herî dawiya Komîteya Tekoşîna li dijî îşkenceyê ya Konseya Ewropayê Spîtî ya İmraliyê û wiha domand. Di sala 2022 de dema Spîtî çû serdana Birêz Ocalan diviya bû li ser jiyan û tenduristiya Birêz Ocalan agahî dabana. Ji wê demê ve devleta Tirk Spîtî asteng dike ku rapora xwe ya derbarê serdana İmraliyê de belav bike. Ji ber vê yekê guman xist ser azadî û demokrasiya hemû rêxistinên bi navê mafê mirovan. Neriman Ehmed bi domdarî got, di heman demê de hem Spîtî hem ji rêxistinên mafên mirovan girêdayê Konseya Ewropayê ne, Tirkiye jî bi heman şêwê endamê Konseya Ewropayê ye. Lewma li Tirkiye çi li ser rêber Ocalan tê kirin bi tevahî nehiqûqî û neqanûnî ye. Parêzer Neriman Ehmed derbarê giringiya hevdîtina rêber Ocalan û parêzerên wî de wiha got. Hebûna Birêz Ocalan û hevdîtinên bi dervere wê çareseriyek mezin bixwere bîne. Bandora Birêz Ocalan li ser gelê Kurd ew qasî mezin e ku ji bo gihandina dengê gelê Kurd û beşdarbûna di proseya siyasiya Kurdistanê de divê hemû gelê Kurd hewl bide tecrîda li ser wî tê meşandin bişkîne. Di 207 rojên şerê İsraîl û Hamasê de li gelek deverên şerîda Xezayê êriş û bombardımanên artêşa İsraîlê pêk hat di nava 24 saetên derbasbûyê de 25 kesên din mirin û 81 jî birîndar bûn. Her wiha İsraîlê fermana valakirina nîvê rojhilatê Xan Yunusê û gelek deverên başûrê rojhilatê Xezayê dabû. Li gorî netewên yekbûyê jî wê 205,000 kes ji Xan Yunusê derkeve. Li Xezayê ku İsraîl ev 207 rojên êrişên xwe didomîne, wendahiyên canî derket 37,925 an. Di êrişên artêşa İsraîl ya 24 saetên dawî de 25 kes mirin, 81 kes jî birîndar bûn. Di êrişên artêşa İsraîl yên li ser bajarên Xan Yunus û Refahê yên li başûrê şerîda Xezayê de 8 Filîstînî mirin, 3 Filîstînî jî birîndar bûn. Di êrişên artêşa İsraîlê yên li ser herêmên El Feharî, Kizan Raşvan û taxa El Manara ya bajarê Xan Yunusê de gelek Filîstînî birîndar bûn. Di encama bombebarana balafirên şerên İsraîlê de li kampa penaberan Anûseyratê zarokek mir. Topxaneyên artêşa İsraîlê taxên Şucaîyê û Zeytûnê yên li rojhilatê bajarê Xezayê didomin. İsraîlê carek din êrişên esmanî li başûrê Xezayê pêk anî. Piştî ku artêşa İsraîlê fermana valakirinê da bi sedan Filîstînî ji Xan Yunusê derketin. Şahidên bûyerê diyar kirin ku gelek deverên bajêr teqîn çêbûn. Heyva sor a Filîstînê û çavkanên tenduristiyê di daxuyaniya xwe de diyar kirin ku 8 kes mirin û zêdeyî 30 kes jî birîndar bûn. Êrişên İsraîlê piştî êrişa bi roketê ya Cihada İslamî ku li kêleka Hamasê şer dike pêk hat. Artêşa İsraîlê diyar kir ku ji Xan Yunusê 20 roket ber bi İsraîlê ve hatine avêtin, piraniya wan jî hatine xistin. İsraîlê diyar kir ku di êrişa Cihada İslamî de ti wendahiyên canî çênebûne. Êrişên İsraîlê metirsiya ku artêşa İsraîlê carek din li dijî Xan Yunusê dest bi operasyonekî bejayî bike zêde kiriye. Roja duşemê İsraîl fermana valakirina nîvê rojhilata Xan Yunus û gelek deverên başûrê rojhilatê Xezayê dabû. Her wiha saziya UNRWA ya girêdayî netewên yekbûyî têkildarê banga valakirina Xan Yunusê ya artêşa İsraîlê daxuyanî da. Di daxuyanî de hat destnîşankirin ku Filîstîniyên li herêmê carek din bi koçberî re rûbirû ne, li ti devera Xezayê ne ewleye wiha hat gotin. Em texmîn dikin ku dê 205,000 kes ji Xan Yunusê derkevin.
جبر باندورا گرمبونا گردونه هاوین هر سال بیتر گرم دبه او شواتن لدارستان جی زیدتر و دجوارتر دبه لجبر نگرتنا تفدیران دستوردان درنگ به سدان هکتارین دارستان تونت دبن به طایبتی جی لباکوری کردستانی ای سال شواتن کو پیک هاتنه ریل بر کاراستی که مزن وکر لگوری دانیان لگوری پار ای سال شوات 5 قات زیدتر بونه. دمها حزیران ده پلیا گرماهی دیسارا کور در باز کرن و بدهانجه و دورین باکوری کردستان شواد درکتن. لگوری دانه مدیریتا گشتیا دارستانانیا ترکیه دنافبرا یک حیابستوی که حزیران ده 399 شواد درکتن. ده همان روژان ده پار 84 شواد درکتبون. پار وید میجبر شوادان زیان گهشت بو 41 هکتارین دارستانان و ایسال جی زیان گهشت یا 2548 هکتارین دارستانان. لیجبر نگرتنا تدابیران مداخله درنگ و باندورا گرمبونا کروی زیان هین مزنتر بو. مهابوری شواتا هری مزن ده شوا 20 حزیران ده دنابرا نافچه خان اخبار آمده و شمرخ مردینه ده درکت. شوات جبر تیلین جیرانی درکد و به حنجتا که هلیکوپترین بشوید بینن توننه دستوردان نهاد کرن. ولاتیان هولدان به درفتین خوامرینن و 15 کسان جیانا خوش دستان. لگوری داخویانی وزارت چاندنی و دارستانان 14,900 دکار شوتین 924 آجال مرن و بدهان آجال جی بریندار بونه. ده همان دمه ده لنافچه شیرویا مالاتیه جی ده 26 حزیران ده لسی قادین دارستانان شواد درکد و زیان گهشت قادکه بقاسی 402 ده همان روژه ده لباجار هنک شواتین دن درکتن. سروکاتیا دایره آگرکوژی یا مالاتیای دازانین کوژه سری سبهی حتا ایواره 89 اخبارین شوات جبوان هاتنه. دی 27 حزیران ده لنافچه آلدوشا سمسوریجی لقادا دارستان شواد دست بیگر و لقادک برفره بلاف بو. هر وها لگلک نافچه و باجارین دنین باکوری کردستانی جی جبر غمساری و پولیتیکاین دستلاتا ترکیه کراستا شوات رودان. باندورا شوات لجهان خطریه کمازن لسر جیانا گل چیکر و گلک ولاتین چارمان کو مالین خوالا بکن. تاویرو شاهی جی دستلاتدار تو برپرسیارتیه لخوناگره. دسری دا پارتیا وکهدی و دموکراسیا گلان و چند پارتیان دنیان ترکیه دی 25 حزیرانه ده تکلداری شواتین دارستانان پیشنومه لیکولین دان مجلسه لیگشتی جی بدنگین AKP MHP هاتن رد کرن. بلی لعالیه که گرماهی زیده شواتین دارستان بخورتینه لعالیه که دن هر لپارزمین آسیه و جاریش ور گوهرتان روشا آف هوایی باران دباره اردهجه و شامتینا آخه پیک تی تنی لهندستانی جبر باران و شامتینا آخه 300,000 کس نچارمان جو اواری خواه و گوهزن کوچبر ببین لعالیه کدن به طایبتی دناوا 2 هفته این داوی دم جبر باران و شامتینی 16 کسان جیانا خواه جیدزدان لمیان ماریج روش نکی ملیا هندستانیه. لهندستانی زیده 300,000 کش بربارانا زیده کوباندور الباکور روجلات والید کرمالین خود هرکاندن. دو هفته آنده جبر لحی و شمتینا آخیش بربارانی زیده 16 کسان جیانا خوش دستان. رایداران را گاندن که ارتش هندستانی جی بشداری خباتین رزگار کرنا آسان بویه. یک جا ایالتین که هری زیدش بربارانی باندور بویه.
Vê çarçoveyê de hat ragihandin ku 13 masî girên ku 4 rojan girevek biçûk a Brama Botra ku yekîşçemên herî mezinên Asyayê ya Asîma bûn. Bi helîkopterên leşkerî li herêmeke ew li hatin bicihkirin. Li navçeya Çên Gilengê heftê xwendekar û mamoste ji dibistaneka ku dibin avê de mabû hatin rizgarkirin. Li eyaletên Mênîpir û Megalaya gelek rê û pir zirar dîtine. Li gorî daneyên fermî di dawiya meha Gulanê û Virve, li 6 welatên Bakurê Rojhilatê welat ji ber lehî û şemtîna xêzê de 8 kes mirin. Baranên mewsimiyên ku her sal navbera Hezêran û Eylûnê de çêdibin li herêmê zirarek mezin dide. Zanyar di wê baweriyê de ne. Kobarana ne asayî û zêdeya ku salên dawî del Bangladeshê û herêmên Bakur û Rojhilatê Hindistanê tê dîtin, ji ber guherîna avhewayê ye. Li gorî nûçeyên medyaya Myanmarê, ji ber barana zêde li herêmê ava çeman ku li eyaleta Kavçin a Bakurê welat derbas dibin lehîra bû. Rayedarên eyaletî diyar kirin ku gelek herêmên eyaletê bi taybetî bajarên Mêtkên wên maw dibin avê de mane. Hezaran kes li malên xwe asê mane. Elektrîk û xetên telefonê qut bûne. Rayedaran diyar kirin ku li geremheriya eyaletê nêzî 2000 malbat hatine tehliyê kirin. Xebatên rizgarkirinê dewam dikin. Herûha rayedaran diyar kirin ku tûn dahriyên canî çê nebûne. Ji bo pêşxistina çarçoveyeke stratejiya niştimanî û bihêzkirina jinên Sûriyeyê koordinasyona jinan a Meclisa Sûriya Demokratîk Mesedê ji doh ve li Reqê komxebatekê li dar dixe. Komxebat îro ji roja duyemîn de ye. Koordinasyona jinan a Meclisa Sûriya Demokratîk Mesedê bi duruşmeya pêşxistina hêza siyasî ya jinên Sûriyê komxebat li dar xist. Komxebat lavahiya Mesedeya kantona Reqayê pêk hat. Komxebatê de hevseroka Mesedê Leyla Qereman, hevseroka Meclisa Rêvebera Rêveberiya Xweseriya Demokratîk Evîn Swêd û seroka desteya Jin Edalet Omer amade bûn. Herûha endamên Meclisa Jinan a Zenûbiya jî beşdarî komxebatê bûn. Di mijarên komxebata ku du hat destpêkirin de, têgeha desthilatdarî û desthilatdariya siyasî hate gotûbêjkirin. Îro jî bi gotûbêjkirina xala duyemîn a bi sera navê jinên Sûriyê di navbera şoreş û kêşeyan de komxebat dewam dike. Seroka desteya Jin Edalet Omer diyar kir ku komxebatên bi vî rengî ji bo jinan girîngin. Ji ber gotê zanîn yanî jin her û her ji qadên girîng hatî dûrxistin. Ferzkirina gelek îdeolojî yani ji aliyê zihniyeta em bêjin mêr him zihniyeta desthilatdar taybet em karin bêjin qada siyasî. Ji bo wê pêwîstiya jin bi xurtkirina çawa yanî beşdarbûna vê qadê û him jî xurtkirin muhim ji bo me. Edalet Omer da zanîn ku arman ji li darxistina komxebatê hêzkirina jinan di qada siyasî de ye. Em çawa karibin bêhtir bihêz bibin taybet jiyê biryar. Çawa em ê karibin biryarên stratejîk em bêjin di ciyên girîng de ser astana tenê em bêjin Bakur Rojhilatê Sûrî ji bo pêşeroja Sûrî jî yanî ji bo me rastî girîng e. Herûha endama kombûna jinan a Zenûbiya derbarê komxebatê de axivî. پر یعنی که ببینن که مشکلی که داوی درد که مؤسساتان ای همیشه که واجار ای سوری دامه بیجن یعنی نه بس خاصتا ای ام به شمال و شرق سوری نه جن ای سوریگی حالات کو جرا وردین تێپایین کۆ کۆمخەبات ئیرۆ بەشکارەکردنا بریار و ئەنجامên کۆتەفکاریە لە هێزا سیاسییا ژنێ دکە بداوی ببە. بری بینرین هێژە پشتیوان نوچان ژین ها چەند نوچین کو هەڤڵین me di tora nûçeyên bên civakî da amadekirine em bi hevrelê temaşa bikin. Li bajarê Kobanê karûxebatên aboriya jinê berfere hene. Projeyên îsaliyên zêde duwarê çandiniyê de ne wê hîn projeyên din jî bêne pêşxistin ne. Îsal 5 kooperatifên jinan hatin avakirin. Herûha karkirina jinan di firoşgehan û di firneyan de xwedî rolekî girîng e.
شهید زیلان 2 سالوگرا 28 مینا شهادت خوزه لدیرکی هات ببیر آنینه. ریخستنا کنگراستار آباجار دیرکی به ویبونه جوینک لدار خسته. ده جوینه ده ریوبر کنگراستار فاطمه سلیمان آخوی و سوزا شوپاندن خطا شهیدان حتی آواکنا ولاتا کی آزاد ده. لباجار رقایی یکی تیاروشن بیران به هفکاریا ریوبریا چاند و شونوارانه. دویمین پیشنگاه پرتوکان وکره. پیشنگه لهولا ناوندا چاندو هنری یا باجیر به دروشما رقا چریا چاندو آفرینری پیکهات. ده پیشنگه ده 400 پرتوک هاتن پیشاندانه. ده پیشنگه ده کسی ناخوین دیار کرن کو باجار رقای دیروکیه و بشارستانیه و گریتایه. پیشنگه ویسی روژان دوام بکه. مجلس ورزشی یا دسته جوان ورزشی یا ریوبریا خسریا دموکراتیکا کانتونا جزیره جبو پیشخستنا ورزشا کاراته لسر آستا کانتون جوینک لدار خسته. جوین لآواهیا مجلس ورزشی یا باجار قامشلو پیکهاته. هفسروک کمیتیا تکنیکی یا مجلس ورزشی ریزان شیخ موس گوته. ام دخوازن بریا چالا کرنا کمیته کی تایبت ویلیستی که پیش بخنه. بله بینرین هیجم لوردگیشین داویا بولتن خواه ساعت 7 و 2 حتی صبح جاری کردن وریم پیشیا و بمینندنا و خیر و خوشیده هر شد و بختار.